namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course lemthetha yakhe la Benny Mayengani the president. Na live of course le ay endlini on Facebook. Very singo Mr. Boss na yeta khali link wala anga ta siwa le. Yeah, so of course rati 23 September mranga phanda of course isungule poster this post as you can see fa ikomisa ku mahlasela you 16 date la of course ikomisa ku akuta kha kuna live 4 date as you can see kwalana loko se scroll henhla ifike ikuma ku la ifike yiva kona ta zama ku va ikhe khata kwale hi nga ta endlisa swona ma statist style ma swi ta ku endlisa ku yini. Yeah, so the initial part i ku va hi twisa ku live video leyi a endliwa yini so mranga phanda ifike yi ku nyamuntlha la ku vulavula hi album ya Benny Mayengani ya President Mayengani leyi yi nge le ku teni. Yeah, album leyi loko ku ri honto ni ta ku se pakuwile yi hisiwile yi tshwena quva. As of yet, which means in other words, project here, so the whole entire point of mongo ako ba komisa ku project ya Benny Mayengani the president of course leyi nga ku teni ya mahlaselo sweswo hi nga swi vona yi kha yi humesela ibelo on the table. By the way, a full video about this I very funny. If mi nga se vona that video ni ta vekela a link on top comment a yi hisa swinene va kha va yi jingela timhaka of course to va yi humesele xifuwa erivaleni loko ku ri mi nga se yi vona ni ta vekela a link on top comment. Okay, mina since ni kha ni yimbelela ku ri mina since kwale ka vasiva ra Mayengani 2002 phela munhu na malembe kha yimbelela yini loko na ha ri siva ra Mayengani sungule 2002 na 2006 ni humesa album mara la nga ta ni ta karhata hi 2011. ya kona sungule tibaba 2011 so next year ya nghena ka 16 years ni kha ni karhata mara mina ni lava 20 years ntsena 20 years ni karhata 20 years music mranga phanda yi tingetelerini because a ni yi karhate from 2011 so swi loko sweswi a yi na 16 years yi na 13 years a hi bene calculate. As you can see kwalano 2024 minus 2011 is 13 years so mranga phanda yi bayizini la swo ku ya ha xotela hi 7 years not the 4 years ku yi kota ku fikisa 20 years of dominance leyi nga ku yi vuleni ma vona mhaka leyi arguably still hi nga tlhela hi reducer mi ni nga ku malembe yanga mi ni nga tlhela ni vuyisa ka ni nga tlhela ku 11 ku hi ku vona ka mina because ku na point la hosi ngome stop pause nga swona ku a di fike ku fika ka tin'wana ti-points mi nga vula ku n'wi vona ku tini mara mina ni vona ku a ni nga yi nyika yena I can give him 11 yeah, I can give him 11 years ya dominance not 13 ko mavonelo ya mina a ni swi tshama ni tikeriwa hi ku hi ngoma leyi baku ngopfu ka album ku fana na lembe leri. Yeah, ma vona aka music kuna talent, yeah, kuna gift. Okay, so Benny Mayengani una gift. Okay, so I just in these words swi important mi nghena ka Google hi kota ku vona the difference between talent and gift. Swi kahle hi va hi kha hi swi andlala hi ku hey swi nga tlhela swi hi nyika ti-problems kwala Master T loko va a nga swi andlalanga. So hi le difference ya gift and talent. So talenta na gift ku na difference mara munhu o va nga swi langutanga kahle nga twi na ku xi hi xin'we. So gift i xilo lexi munhu a tswariwaka na xona ma vona mhaka ni kombela ni nga tirhisi marito ya xichangani swi nga ta tlhela swi hi kanganyisa. I xilo lexi munhu a beburiwaka a ri na xona ma vona mhaka leyi a wu ze i swi tirhela no swi tirhela ku va swilo leswi i tumbuluka ku va u ri na xona ni va ku i na gift then ku tlhela ku va ku na yini to gift kahle i xilo lexi taku xa ntumbuluko ivi ku tlhela ku va ku ri na hina talenta veri talenta kahle i vuswikoti lebyi i byi tirhelaku hi ndlela yin'wana over ku famba ka nkarhi vuswikoti lebyi i byi tirhela ma kona mhaka leyi hi yona the difference kwala. So mranga phanda yi ri yi na gift lero swa ku yi tswariwa na swona a hi swilo leswi yi nga ze ya sungula ya swi practice-ela yi swi lwela ku yi kota ku va yi swi kota i swilo leswi yi ngo tswariwa na swona hi ntumbuluko yo difference yaleyo of course ya a gift na a talent. Okay.
a talent a gift like swo titela swilo a ni tirhi hard ku fana na van'wanyani like swa ni olovela it's a weird so se like it does not album leyi really necessarily work hard ko swilo leswi va swi ta hi ntumbuluko a na ku xiyisa ka bolo swi nga fika swi na haka hi ku na swi tiva ku tin'wana ti-fans ti favor leyi mitlangi leyi tin'wana ti favor lowu mitlangi a hi tshikela ni le ku nyika yin'wana ya bolo mara heyi swi nga na haka kun'wana ku heyi a ridzi okay ro sungulo I hope ku va ro hetelela ku ni nga tivi ku risimu ri barini ku barini so murhango Pandas you can you kumisa ka ti-albums ta hinkwato leyi nga ti humesa throughout the years ro sungula sweswi wa yi hlamuselaka sweswi ku va yi fika yi struggle ku va yi kombisa ku hi yini album I mean like which song is the best leswi hlamarisaka hence yi ri ku struggling of course ku va yi kuma a title ko swa hlamarisa guys swa hlamarisa loko ze yi tsandza ku kuma na title swa ku to ba ngopfu mos hopefully hi swona swi vulaka swona because hey loko swo hetelela mi kuma ku ti va ti nga bangi ku nga tlhela ku va ku ri problem na mhaka leyiwa loko a ni ma swa ku minkarhi leyin'wana a ku nga ri munhu wa ti-live so a yo tsala kunene hi ti-post mara sweswi yi fike yi ndla live so hey hopefully yi tiyini hi mhaka ya yona hi kona mhaka leyi tanihileswi swi tshame kha yi vula murhangaphandla na kwala yi tlhela yi ku vula kambe ku yi set standard this time around yi nga swanisa na ti-albums leti nga hundza to fana na vo hi sete standard loko ni va vula standard ni vulavula hi album yo fana na Malambani Phuza ni Famba album yo fana na President album yo fana na happy album yo fana na Vayuda album yo fana na Nkondo wa Tuva i standard lexiya xa ku a swi olovi ku nqambi yi fikelela standard mina nga tlhela ni veka leya 2023 ya Mthondolovhani ku ya ku na standard xo karhi xi nga fa hi setiwa la you can feel ku the album a yi tirhiwini swinene ma yi kona mhaka leyiwa xi fikile Mahlasela xi nghene ka territory xi le ka ngove Mahlasela I read guys so you also indicated this point mina a ni themendheli swi swa mina me a ni vuli ku ni bini a ni ve ri ni bini so yi ri a ni vuli ku ni bini mara level leriwa ni bini so yona mhaka leyo thamendela yi va from an artist before project yi huma yi va yi ri wrong because you never know if himpela i bini na because ti-fans ti nga fika ti va na a different perspective ma yi kona mhaka leyiwa so ko ku maketa hi nga swi latani but I don't think ni nga swi recommenda to any artist ku va va swi endla so unless if i xo ngopfu to the level yo i xo but hey munhu i fika a live a room for chance yo maybe ti nga bangi ku hey you never know hey a yi tlhela yi kombisa ku hayi vanhu a va hi va stream of course va streama online online platforms a swi tiva ku na vo YouTube ku na vo Spotify na vo iTunes a ni hi hlaya ni iTunes Spotify na vo YouTube a hi streamini because boyfriend yo tsandzeka ku va yi streama loko wo va na boyfriend yi ku sende tinghoma ta Benny Mayenga obviously va ku nge teki u kwala so guys a hi sukula leswo hi sendelana ka ti-WhatsApp na swi tiva ku na ti-group to karhi ande swa bora ende ku tlhela ku kuma ku vanhu vo tiveka na van'wana va tiva va kuma ku va download swilo va sendela ka ti-group a hi tshikeni leswa guys hi streama a hi streamini ya ha ku huma a hi zameni ku va hi stream i nga ya download later on but guys loko ya ha ku huma a hi zameni ku va hi streametela ti-artist ta hina ti endla mali the whole purpose la i ku va artist yi endla mali so i ti hita ta swi va ka ndhaku hina a ho streama first ti-artist ti endla timali then amakumu hi kota ku va hi jaja ma yi ku va na mhaka leyi ya ba xo shutdown mo ni repeat mina ni themendheli swi swa mina mara leswi nga swi endla lembe ri na chava na mina n'winyi na ti chava to ni ti tova ku njhe hi mina na a xi fikini Mayengani lovely a yi hisa but I wish a ni ta yi faka hinkwayo unfortunately we cannot do it fike hi va hi kha hi jamuka kwala xikarhi ka video ku swilo swi va kahle ma yi ku na mhaka leyi n'we mi nga mi navelaka ku humesa sweswi
ku ta album ya Buju Johnson after le a ni ta ku mi nga a humesi ezevede so ku hi mi rhanga phanda fike kombisa ku the way leswi album ya wena yi nga hi swekisa xiswona we nga ta after yona yi nge chayi kahle we nga ta after project ya yona yi nge chayi kahle ho vheti swi tshikisa leswi ku hi yona yi ri project leyi fike yi taku ya Dr Joyce Rimantsena which means obviously hi excluded Hosi Ngome Mr Boss ko one lavele ka ti-beef a hi nge yi katsi ngopfu liya ku vele ka ti-beef na Benani President Mbanda yi vula ku in general lavan'wani a vo vheta va nga ha humesi ku ta lembe leri ku ta tika ka yona na Dr Joyce Rimani so lero swi clear swilero swa ku wena i taku after wena i fiki tirha swinene like you have to work very very hard or else yi nga hetela yi nga ha twalangi and stuff like that ku hi yona se mara ni project a yi se yi twi ta yimela hi twa project voni hi swo ni rhandza ku hit a yi vulavuleriwa na mehe le ta mehe ti hita no ti vulavula to ba to ba like ta ba a redzi hayi a hi nge za hi phikela ngopfu mara yi tlhe yi kombisa ku album yona of course ya this year yi ba ku tlula na ta ba na timbangi ta swazi a ni tshembi ku ti bisa swona ti bisa ku swona tingoma leti hayi a redzi ezevete ndhawu tini ka ngove alo va ka ngove ahe va ka ngove hayi imagine we ki tshama ka ngove engazi hi swizondha no tshama ka ngove in a way yo loko project leya Benny Mayengani of course yi tlhe yi fika yi karhata in that way because ku hi Benani President of course approach i ku yi fike yi ya hlasana le ka ngove yi fike yi tlhe yi duma le ka ngove hinkwawo hi nga zangi hi languta ngopfu na timhaka ta beef ma yi kona mhaka leyi so hi yona approach ya ko so hi ta vona swo loko himpela swi ta ndeka na hi kwana ni hi leswi video ya kha yi vula swo ma yi kuma na mhaka leyi so yi tlhe yi hlamusela ka yi respond to the point yo va ku a yi twali swi swa wena swi twali like the project loko kha ti huma then he replied and indicated that he has already built a mansion hani ma yi vona dawulo story leti i triple ya kambe triple story yi ake yi akini triple story hi tinsimu teto ti nga ri ku beni and stuff like that ivi yi vutisa yi ku nton'wana ku va humesi swi nge twali hayi mina since 2011 swi nga twali na nyamuntlha swi twali swi toloverile sweswo ni ake na triple story hi mali ya ku vuma tingoma swo ka swi nga twali swa vanghani va n'wina swi twalaku va hana lexi va nga xi endla na lexi va nga ta mi komba xona kun'we hi mathabula shame so another point leyi nga fika yi kombisa i ku tinsimu ta yona hambi ku ri ma 2011 2012 13 14 15 vanhu still na sweswi ka period ya sweswi va ha still va ha tlhelela ndzhaku va endla ti-TikTok videos hi tona ti tlhe ti trenda on TikTok leyi yi nga fika yi kombisa swo sweswo then se Hosi Ngo of course i ngheneriwini of course hi timhaka to vuma a nga ta siyiwa of course hi fike hi twa yi ku phela mele ku ni yimbelela ngoma ne a ni ri na famba ni ya ka phikela ni fika ni kuma vakokwani ni suka ni ya ka Matiya ni famba ni tlhela ni vuya ku ri loko ya ku twisa ku ta ku munhu na wo hlaya ku yimbelela ku boha Mr Post ku yimbelela hi ku hlaya a wu vulavuli ka ku va na tikhoma full stop comma wa yimbelela kulongwane wa dzonga se loko van'wana va to kulongwane wa dzonga letikweni ra mazimbu se ku na ku yimbelela ku na ku vulavula i swilo swimbirhi swo hambana laka bvumiwa then he also challenge Hosi Ngo Mr Boss ku yi fika yi yimbelela this verse ku yi nga swi kota na so la yi nga fika yi vula yi ku that's why itwa plate ku ni n'wi rhandza ngopfu zezwa ntimanyana ni n'wi rhandza ngopfu nda n'wi teka mina u byela nqambi ya wena yimbelela just verse yaleyo vona ku i ta famba na yoho u ta swi kota na loko u ta twisisa ku ku na ku hambana between ku yimbelela na ku vulavula phela in other words guys Benani President is trying to say ku Hosi Ngo o yinani o vulavula kunene ka tingoma that's what is basically trying to say loko mina hayi Limpopo Poison yi ta ona swilo Limpopo Poison yi ta ona
Well, but so far, as I want to go on based on project, yes, Ranga, is again, based on what we expected from Liverpool Poison as a team, as a group. So, fully Ben President, the project, revive the team, even then, of course, it clear Dr. Joshman, Dr. Joshman, last day, after Kashayona, so that key, trash, no start from okay? The rest, shame. But I dance cataful. When December so. Man balabuli man tologala album me. Where ya ba marale ya ba. Oh. And then from there he explained ku itin the similarity wona ku tona tinga power on the project ta fika yingsela hi twa ku himpela na ifi komisa ku na sim to fana to vo Matlasela xile ka ngove. Kuna ti sim ta powerful malwela. Kuna makomba ndlela. Mali ya xava. Kuna magic. Magic, okay. Kuna ku fanfin. Yeah, ku fanfin. A Johnny Kuli. Mara ku ya vanhu. A ku yi vanhu mara ku ya vanhu. Kuna weekend ya dangerous. Okay. Kuna mahanyelo. Na mahanyelo. Kutale to sungula ti M. Kuna maxelo. Na maxelo. Yes. So swo ku tin'wana ta ti-simulator of course hi nga ta hi kha hi ti yingisela ku project yi humini hi twa ku himpela hi swona leswi hi vulaka swona na hi ku hey project leyi yi le ku themenderiweni swinene hayi leswo and then yi tlhela yi fika yi mention another point leyi maybe the big defense ti nga kotaku le ka Tim Benny Mayengani leyi because he explained and the album leyi ne the way yi nga hi ka wona ne swi nga ndleka lembe ri ta ku ni nga humesi mina ku na min'winyo wena swi ta ni tikela ku ni yi pfala na wena leswi swa lembe ri ka n'we swa malamba min'winyo wa kona a ni tsandzeka ku pfala malamba so fika komisa ku hayi mahlaselo hi yona it's a hit ku hi yona so ta vona swona ku himpela hi nga kota ku yi na yona yi fika ka level ya malambani na hi ku na title ya kona of course loko yi va yi fike yi choose mahlasela ku tikini because yi bohe ku va yi endla leswiwa album leyi phela a ni nga la ku yi tha mahlasela ni loxa swiphephani lahaya ivi ni swi yinana ni tiba hinkwato ni hlomula xin'we then ku huma mahlasela I'm Rangapande. I disagree with this point. I disagree. I think it's joking. He's just joking. Loko khale ka le mahlaselo ko veta ku huma xona xiphepha xa mahlaselo kandi loko yi ya ka radio a swi nge za swi inana swi verify ku yi in title so title of course i mahlaselo n'hweti nkambe mi nga humesa ti-album ti beleni mavoko vana va mani a ti beleni mavoko la nga humesa before mahlaselo a ti beleni mavoko mitirhini mitirhini vana va mani ku ngota mi humesa mitirhi ngopfu a swi ta nyumisa a mi ta nyuma no byela vanhu ku ma yimbelela ku yimbelela swo yini so no nga tivi ku a ni dlaya nyoka fika a humesa so I don't know what will happen with him ku hi threat leyi President Mayengani of course yi nga ku yi tiseni a hi tivi ku i ta twela yena na hi ku dlaya nyoka yi ta kha humesa very very soon and yi ta fika yi n'wi ta hi le henhla President Mayengani tanihileswi mi swi twa ku yi ta yi kha yi humini way before 5 October so leswi a humesa ku hi 26 wa ha ta twala na a fika se a khansela kunene a yima yena a twa hi swona ku himpela yi bini na hi ku heyi wa fambe yi hlaseriwa hi va murhangaphandla hona hina timenemene xewetiwini kwala ndzi ka video timenemene ta ka Gazalo mi le ku ni voneni timenemene ta ka Gazalo a hi ri kwala timenemene ta ka yehe a timenemene tele ngula ka Gaza laha mi tele na vo the twins mara timenemene tele ku na vanhu vo Mgobhozi na va kona laha timenemene tikulukumba mara tetiya na vo Raymond Gaza Bosha hi tele timenemene ka Gaza lava nga rhanga va duma as vumenemene a ku ri the twins mara rhangaphandle of course yi kanetini ku the twins i timenemene the twins timenemene ta ka Gaza is watching the twins nga yembeli va Timothy boy na yembeli va fana va mina a ni lavi no twa mezeveda yi va defendini ra timenemene a reads okay
Yeah, so kahle yi tlhe yi kombisa ku this project yi ta cover various categories ka music. Ma vona mhaka leyi yi nge heli ka point yo fana leyi ne. A ni pfuka ngoma yin'wanyani na ku rhandza ka tanga xin'wana na xin'wana no. So feel yi kombisa of course project leyi ta cover ta mafu, yi ta cover of course timhaka ta ku hleva, timhaka to nwa byala, na mhaka yo dya mali yi fike yi dyiwa and stuff like that, swin'wana swilo leswi yi nga ta yi kha yi swi katsa and stuff like that. So in overall video leyi ni mikatselo yona kahle, leswi in overall murhangaphandle of course a yi kha la hi swo kwalano ni ku vheta ni ya makumu le ma swo n'wi set kwalano ni ngo ya makumu ivi then yi milela. Wata wa matimba na cancer mahlasela xi le ka ngopfu ni ri ndhawini kwala ka ngopfu. Ya namuntlha tsinya vantshwa ni vhake kwala ka ngove ni le ka rabhava le tingamuleni ma ti vona na titiraka hi letiya le ka rabhava switirhi swikulukumba tsinya vantshwa ete ku voneka switirhi a ta dyondza swo tala mo ni kwala ka ngove ka rabhava. Mi nga hi voni hi tlhariha so vutlhari hi tlhela hi byi kuma ka van'wana lava nga tlhariha ku tlula hina hi ya khopa ti-notes hi ku heta tirha. Tsinya vantshwa hi mina va ka rabhava laniwa va xeweteni hallo great lord.